tongan terasa dengan sama nih dalam pak. Ya dang tongan terasa. Baik kau dua bapuasamu. Aja meluka. Dang, pura naga meli waju baru. Pura nak tuh 10 wali. Boro. Bing, iya kok pura nama waju baru. Pura nak tuh. Tapi dia pendalat tuh. Kamu apa dilalangnya? Paya mabalang sonlek kak. Dia nampak ke waju baru mau malep pe. Kau mau belancau ni leko. Kau mau belancau ni leko. Tas tengulang napalat tuh. Sanis tangulan apa letu. Pamega mo wajuku di lamare penuh. Dia nama galo pada gamit yang tagatung. Gue kode gagamere yang tagatung. Waju cakar. Kasihan dalo. Iku dang periar ko. Telinga ko wing, 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 telinga ko wing. Mate no we, mate no. Mate no. Mate no we. Mate no. Gua kumpul si buamu. Wah, ini kumpul anak iya deh. Sudah. Tuh, ini mulu si buana iya deh. Mana ke makke sadang? Age salan sada makke lo kumpunoy. Dari kapuang. Dang. Mana kemari hari bimbing? Jadi dari hari tuh wede. Bicu lagi bimbing. Udah mulai mewah. Bare ada puang, mama buang kak. Wah, sudah nih. Jangan mau pengewang. Iya, puang. Laki-laki. Demi temondi. Papole kaden rek bolana. Tagamboy ta bolana. Dia memang gagamon di puang. Mas Sulawesi, Kau di Sulawesi lo malapamon di puang. maga memang ipuang. Ang kursaku siya si Bamondi. Urusan ngaga puang. Tanyuro samu ihe. Kursaku si Bamondi. Di sana jauh ke bawah. Aja si makke si buamu wa. Mati di penjara ko tuh. Iya, puang. Di sana jauh wa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, padesa na cipo jarita. Pos pa gila-gila na. Gila-gila ka padesa. Gila. Aja meruka tuh di sini. Doang ngas teman kasih teman lepe nadas baru bediku naro kasih lo balancang. Resa betul kasih ku janda ki. Dengan masa parah ki. Lo kamalake dengan agak bene ka. Pak macona kasih. Magir nenekku na tari. Magir dia muteri. Doang semenjala pambotang nagagad sa balanca. Belubannya boleh nih supaya di belanca malepe. Agawa ka bota. Loko balu bola. Agalo dyan tapa mo. Tele nih. Betul dong si nana iya. Amak ko na namoteri ko na tumalepe. Ito nilmalisa itu dompe mo. Aja nih ya malah kedui. Kedun ni teh nalaka pa desa. Ono. Kumaleka yang botang yang akan melawan itu baru. Alam ini, pakurto na nalinga waju baru amureku. Yan na rumah tu pake malepe.
Terima kasih pengertaku, ikaw mga po ako paling sayang. Tadi amo saya payah baca dede pomo. Betul-betul ni iya. Jadi bentar ini, kapur tahu tua lagi ya. Lo kasih di jambang. Ay, gertak itu ya. Apa ada kata ini koi? Ay, tengok betul nenek. Nek, keti-keti ku cedek. Matang. Teka magalaw ba ke bawah ko? Atau bolong nenek magalo dita. Wah, cantik betul ya. Macam mana ro? Apalagi waktu ke Malolo. Pada kakak pak bidadari. Nek, keti-keti ku cedek. Makati gara-gara batang. Seliknya lapar. Dena lepas ang bata ko deka gaga. Nenek me magalo imang. Jalan batang. Upake pakai ku. Kanin rara to laban re. Ada mana ko para kang. Jokan yang batang. Astaga nenek, mau putih ku tatu. Percuma tuh dan rupiah kak. Bedawi to bulang batang. Puta nga lang ita ya to ano pake. Ke rumah tuh. Agak tuh nek, mapa mulai di boleh mapar pula tuh kun mapar po mo apa? Dito sa digawon yung ina tak buti mano mo sa dito. Aga masa buta. Tak bote mano. Wah jadi macam ini, lo kilo kemalep, tatambah batu do samu. Nagaga na na melasok ka po na batang. Bing, ada empat enggak lah? Ada banyak tak? Sudah lapar bunda lo ke hamsanya aku sedih. Aga masa Rita. Masa ka masangi. Iko, tak bote ko. Sudah coba nasa ka tak butai nama apa mul subuh cemele menu ko jahe mermana menilalik. Rita, percuma macam subuh ko latu ele. Nakot jamba ko dema bisa. Tato ko tak botai. Sandena tenda soal lapar enda lo ko purno jemu menjalak dosa diwang kering paku katu. Jamun aja Rita. Napa ko mela dampeng? Dan wak dampeng iko. Ay, aku malah keramanga. Dia ko melihat Rita. Jadi aja yang indolo ko pada tadi sepuarna na. Aga masa Rita. Pada ju sa peranana jeku. Dia tamma ko Rita. Perehari ko.
Ada pengkawa, 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 ada pengkawa. Nah, Botang, tuloy kami. Nandrami nyo man ko ro. Ada pengkawa. Ada pengkawa. Hei, saya kalau joka. Lagi kerja ke masyarakat. Siapa pakai? Aga, aku juga masyar mapakanya bajumu, dia mau masiri. Jatuh ke baju pakolnya, marah masihnya wanta itu ki. Mega na laki pakolnya. Hi, aja betul ikut dang. Aja katu, bapak na bimbi guruku. Hei, tanya guru bapakku, tentara. Oh, tentara. Yo, Aja kapal aja ke masyara. dipace moko, tapi jam pa di kantor bepanet we. Tenan no. Dia perkanto bepan itu kompet seriku. Jangan matu. Ramang, sayangku, tega kalau melo lao. Ih, jam apa ye? Anang kerama puji nurane, lo pada pedang. Mana we? Masih pedang. Aku aja ramang. Cewekku ramang. Mantap bos, teringat kok. Iko rane, ya rane, ma pada ki urane. Aku cinta kamu ramang, I love you. Dange, ngadeni di, engke tuh ceweknya ramang. Atau paceka, jadi cewekku roh, urane. Ramang, aku sayang sekali kok. Dange, jam apa mantap bosnya ramang. Bisa makan pisang, Penurus hatai roh, aku joko di. Ramang. Nyamuk apa tuh? Hei, kanya tu kau ni ngang. Gue itu nek, nih gue paling mali aku tanya ya. Nah, Botang, untuk pasar dia tanya iko. Aja nu pas sedang pasar bepane pada tu galo joki ki, to pedi ki. Tu sugi bana joki te kun rohe, pa me keduina magalo bepana. Sedangkan sajita di galo joki ki. Banget, celaka tu ya. Kalau joget kak. Di kelas sih. Assalamualaikum, Botang. Doki masyara. Di kapag gagaraman, di kagagat kedo. Ketok pi. Mati ini nek, kemana tarunan apa share dia pacapu bepai. Siapa Botang? Capu itu? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah kumaga. Waduki masyara, Botang. Di bolamu. Aja nama share di bolaku. Digaga di sama laku nenekku. Napa dito nakibu bepa nenekku. Putih tu pula nak kok. Di sana no. Hei, dia di tolak teman Botang. Ne, pacapu bepa mana ya he? Pasal Botang, pada tu gak betang. Kemana nak laki? Kamu ni? Galomino ka laki. Marjang, sirup ABC, kopi susu, teh susu, Milo. Hei, dia kan apa kurang Botang? Iko binga galomino. Iko aga. Milo. Ya kopi susu ya. Iko dang, galomino. Marjang. Ambotang. Iya, Milo. Bimbing, kopi susu, sadam beliau, marjan. Beda-beda man, halo nelori. Ini kalau may pura ka. Putih na.
Bing, boro pembotang. Tapi dah mana ki minum angin. Sekali na, putih, na leki. Dak meruka nendol lagi. Wah, inun nih. Aja nama cerewe. Masuk pada meto ke dendre, ke dewe putih bawa lako. Bota, jangan gara-gara kamu Salah sih kane. Salah sih tuh. Mago. Wah, digaga. Masuk pada meto ke dendre, ke digadi na nenekku. Hei, mari coba kan tuang botang. Apa kinehe? Suruh nih tanam botang, kepasang dia ngangi. Pada tenang mana kong, kenapa sediangkin nenekku? Yes. Alhamdulillah. Syukurillah. Cok, lakukan pelok. Loke itu nek. Aja nggak kaya cok. Mati kita ramah suruh nendol lagi maju be. Nek, joge aga. Jaga apa aku cok Sudah nih nek. Bing, juga le Yahudi. Macam kok? Masih katu pak, menderita menonton di situ Ramang, ya deh wiseng, pakunya bawa wiseng. Au dan nomor itu duit. Cok, datang mana mah joge. Teko malah di malangir nanay. Napuro ko makada di gadui ko. Tanya dia mulai nggak mau tanah nae. Waya-waya. Ketosin aculek kulit tuh bolana. Astaga nenek, mampu kecewa tuh nanay. Pada nama gaga. Pak naculek mama tuh. Assalamualaikum Besti. Loki masyara. Mas subuh si kepala kedine, pada tatu gake do. Waalaikumsalam. Ndolo ko si taro. Nek, istimo. Besti, obin usap tama. Kamu toko ni tatong. Tama di premay ko matakoni tatong. Atu nek, no bini tama. Jangan gitu udang. Kampel lo marah kasih di mana aku medde. Oke, kerja aku ampe nenerita nek dek. Pada rapo uri di papangin suruh ni mede. Iya botang, dua tong aja pengen dari tamu. Iya korita, jangan temu belak masar, tutup aku tangan. Hingga telur ke masar ke bola mun atau gedi ko agak telur di Andre. Kerja temu aku kena pau. Wah, makona ne, makona ko padiki sembarang pada kita we. Itu mede. Alhamdulillah tak ko medde cedek ni pacar pulis paku. Kita sih galisan ng palo mo nek. Hama nek. Ito nga gagabubuan ni Nerita. 500 tak baru pi. Sana lako. Maru tuh terus ya. Udang kalinga mabicara. Nacani agad tu di bolana. Nasa ki agad tu pedi. Botang, tope dari rapi liwat topa, jangan tolok masar pe makro belana dari tam deh. Iya nek. Ikut dah aja mental lewat mandi tapem, pendas sikit seding. Mama ngapi abang nontonnya? Hanya jadi macam mana? Otak nu na. Tempat apa? Tapi. Bing, di percaya sebarang dan rampalona lagi nenek indah lagu. Bang, lucu tadi nih. Udah saya buka pang. Buka yuk. Hah? Wayang? Wayang. Iya, wayang. Amma, kedi nenek indah lagu. Jangan apa maja ke masyara, bulan nenda logo. Niwa kedi. Iya, jangan dijaga pengen. Atuh, dilanjut nih Mas Yara.
Nek, kata boleh. Dia pakai masyarakat. Bila mega dina tu aku Ngato mbok tang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loki masyarakat. Ay, di tahu na nek. Topi. Assalamualaikum. Loki masyarakat. Ay, di tahu na. Topi dulu matiin roy. Assalamualaikum. Loki masyarakat. Assalamualaikum. Ay, dia tahu na nek. Topi, tar mo ada loh. Assalamualaikum. Loki masyarakat. Ay, nenek sisa dekat tuh yang pedih jariku. Di tahu na. Oh, mana pala? Kami gitu. Oke Mas Syara. Mana pala? Kami gitu. Oke Mas Syara. Assalamualaikum. Kami itu pun pala. Terbuka tanggal. Oke Mas Syara. Waalaikumsalam. Begitu nek. Mana? Wali tay. Igi asa. Arpa bene-bene ya, ru bene na. Mana nih boleh? Lo kayak mendenen fu bene maka. Tanya kamu tak? Wali mo na. Tanya kau. Tanya kau. Tanya kau. Wali mo na. Tanya kau. Kamu tak cucu. Tanya kau. Wali, Indologo boleh. Hei Wali, ada nih yang puji. Macam na? Iko macam to. Pada ke macam. Pejamkan mata Indologo. Bayangkan muka Wali. Dah tu lepas pandang mataku. Napa bayangkan tapamu? Meledo ye. Ayolah, masuk sini. Dah welo. Mata, madap ni Wali. Wali mo na kawin ko tu mo na lari. Macam mana nih? Kenapa lari? Dengar anak-anak ya. Nasaleka. Jadi nak kawin Wali. Magalato si ko na kawin ko wali nek kato si masapar ko dui. Dia tu yang bota. Asa makan ako. Mega benena Wali. Ya dia tu yang sampah-sampah. Nek na magaga na ba sampah-sampah ko panapito arwa benena. Kuno fu beneto na ganna niya sara. Dia yang bota. Macam ni. Semana tu malolo ko ro. Para itu na anak iya.